برنامه نورافکن سرشار از ایجاد و هنر است. زیرا قصه میکنیم که مخلصان نمیدونن. یگان بار در تلویزیون در بابت همین مسئله من سخن کردگی نیستم. در تنور چی میتوانید نان پختن؟ تنور سفید میکنی، علاوه میزنی. ما همون رو گرفته در دگ میاندازم گیر. یارو موچه دست شما دمیتیم، یارو موچه دست شما دمیتیم، هر سیمون میشیم همینجا گیره کده. جمع نکنیم با احساس داده میشم. در همین گونه صنعت قربانی میطلبد. جمهوری خودم موندگی. برای چی من باید روم در دولت دیگر خدمت کنم؟ هم هنرپیشه سینما، راوی تلویزیون، حقوق شناس و چندین هنرهایی که شاید پسی پرده باشد. مهم همین بود که نام جمهوری خود را در همون صحنه بین المللی ذره‌ای هم باشد من تانستم معرفی کنم بردارم. گناهی را که شما نکرده بودید ولی به شما بار کردند. ولی در جواب از شما دهشتناک بود در زندگی. باید از زندگی من بیننده آگاه باشد. من راستش رو میگم، خیر و خوش کردن نمیخواهم. چون که بسیار با من پسند آمد برنامه‌تون، صحبتتون. چون وطنی ما آباد و آسوده است، انا میگونه برنامه، انا میگونه نشست ها البته روبرو با شما بودن ادامه دارد. درود سرشار از مهر و محبت ما رو بپذیرید هموطنان عزیز و دوستداران هنر و اعجاز. باز هم در لحظه های پر از اعجاز با شما هستیم در برنامه نورافکن. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن سرشار از ایجاد و هنر است و ما توسط همین برنامه شما میتوانید روبرو با هنرمندان دوست داشته‌تان باشید و از راز و نیاز آنها آگاه باشید و همزمان از هنرشان ذوق برید. همین طور نصیبه؟ درست است. بله. و این نوبت دعوت نمودیم یک بانوی خیلی هم خوش سلیقه، بانوی هم خیلی هم زیبا و بله. پیش از همه راوی یعنی شناخته جمهوری و همزمان یکی از هنرمندان شناخته و دوست داشتنی که فیلم های تاجیک را یعنی باز هم جلوی دیگر میبخشند. بانو تخمینه رجب هستند که شما را خوش آمدید میگیم به برنامه نورافکن. بله، خوش آمدید میگویم شما را. بینندگان عزیز یادآور میشیم که تخمینه دارای هنرهای زیاد هستند. هم هنرپیشه سینما، راوی تلویزیون، حقوق شناس و چندین هنرهایی که شاید پسی پرده باشد ولی ما در این برنامه شاید اون را آشکار کنیم. همینطور نصیبه؟ از خودی تخمینه وابسته است. سخن اول شما رو میشنویم چون آغاز برنامه است. چون شما در برنامه نورافکن قرار دارید میخوایم بدونیم که عین زمان تب شما چگونه است. یعنی ما برنامه رو با تب بولیده آغاز میکنیم و یا خودتون مرحمت روحیتون رو نخست آشکار کنید. اولا سلام علیکم به شما و به بیننده عزیز. تبم خیلی بالیده است، خوش است. باز از سخنهای نصیبه بانو باز هم یک احساساتی بلند گرفتم چون که اینقدر خوب و شیرین مرا معرفی کرد. یعنی چگونه که میبینیم همین گونه معرفی میکنیم یا که وقت میکنیم. تشکر. و در این لحظه تشکر احساس میکنم که همین قدر مهنتی کردگیم بیکار نبوده است. سلامت باشید. بله البته دوستان عزیز شما فکر نکنید که اینجا تنها به خاطر همکسبی ما دستگیری میکنیم. واقعا تخمینه رجب و نفری هستند که هنری والا دارن و این برنامه میتواند باز هم افشا نماید همون هنرها رو. ما این رو از ته دل میگویم. تахмина раҷабова ҳунарпешаи синемо, рӯзноманигор, ровии барномаҳои телевизионӣ, аълочии матбуоти Тоҷикистон, аълочии фарҳанги Тоҷикистон, аълочии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. تахмина раҷабова 29 июни соли 1982 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. модараш духтур ва падараш иқтисоддон буданд. аз соли 1989 то синфи сеюм дар мактаби миёнае ба номи Малика Собирова ва ҳамзамон дар бахши мусиқии фортепиано таҳсил кардааст. чун вазифаи хидматии падарашро озими Москва намуд, оилаи онҳо муваққатан ба он ҷо рафтанд. тахмина дар мактабҳои он ҷо 2 сол ба забони русӣ таҳсил намуд. баъди бозгашти хонаводаашон ба Тоҷикистон, тахмина мактаби миёнаро дар шаҳри Душанбе хатм намуда, донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро соли 2006 бо ихтисоси ҳуқуқшинос бо баҳои аъло хатм кард. соли 2006 ба телевизиони Сафина ба ҳайси ёвари ҳуқуқшинос ба кор омад, вале пас аз як моҳи кори ӯро ба хотири чеҳраи телевизионӣ доштанаш ҳамчун натоқи барномаи иттилоотӣ ба забони русӣ интихоб карданд. чеҳраи зебои тахмина раҷабова аз назари коргардонҳои синемо низ дур намонд. бори нахуст тахмина дар синемо дар филми Юнус Юсупов бо номи «Зистан мехоҳам» нақш меофарад.
баъдан дар филми умеди охирини Сайҷон Қодирӣ нақши дуюмдараҷаро бозида санҷиши аввалини ҷиддиро дар соҳаи синамо гузашт. Сипас ба киностудияи Тоҷикфилм, ҳоло муассисаи давлатии Тоҷикфилм даъват шуда дар филми коргардон Сайҷон Қодирӣ зери унвони убури сангин нақши асосиро иҷро кард. соли 2008 дар ҷашнвораи синамои Дидор филми умеди охирин соҳиби ҷоиза гардид ва нақши бозии ТАХМИНА мавриди таваҷҷӯҳи коргардони тоҷиктабори Афғонистон Асад Сикандар қарор гирифт ва ӯро барои нақшофарӣ дар филми муштараке бо ҳамкорони болливудӣ бо номи Мадраса ба Афғонистон барои иҷрои нақши марказӣ даъват кард. ТАХМИНА дар ин филм нақши модари хонаводаро иҷро кардааст. соли 2011 ТАХМИНАро дар филми Марде дар орзуи зани панҷуми коргардони афғон Сидиқ Обидӣ даъват намуданд ки бо бозидани яке аз нақшҳои марказӣ дар ин филм ӯ соҳиби ҷоизаи беҳтарин ҳунарпешазан дар ҷашнвораи байналмилалии филми Ҳиндустон гардид. Miss ТАХМИНА РАՃАБОВА, she is from Tajikistan and who has acted in 9 films in Tajikistan and 2 films in Afghanistan. ТАХМИНА РАՃАБОВА то имрӯз дар синамои тоҷик нақшҳои зиёди мондагор офарида соҳиби як қатор ҷоизаву мукофотҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гардидааст. мехостем нахуст аз он пурсем ки шумо дар риштаи ҳуқуқшиносӣ таҳсил кардед, яъне донишкадаро аз ҳамин ихтисос хатм кардед. Пас чӣ гуна иттифоқ афтод? Чӣ гуна шуд ки шумо рӯзноманигор, ҳунарпеша шудед? ҳамин зиндагии ман як аҷоиб мавҷ мезанад. вақте ки ҳамин факултаи ҳуқуқшиносиро хатм намудам, ҷои кор лозим буд ва як ҷое лозим буд ки таҷрибаи баланд гирам. ба суду ба ин корхонаҳои адвокатура муроҷиат карда дидам ки кор хеле ҷиддӣ аст ва ҳоли ман навшогирд ҳастам, наметавонам. пас эълон хондам ки дар телевизиони Сафина ёрдамчии ҳуқуқшинос лозим аст. ба ҳамин ҳайс ман хестам омадам ба телевизиони Сафина ба ҳайси ёрдамчии ҳуқуқшинос кор кунӣ. давомашро нагӯед ҳам мешавад. ман медонам ки шояд шуморо чеҳраи зебоятонро дидан ва ба навид даъват кардан дар ҳақиқат ҳамин хелам шудагӣ аст ва аз ҳамин имконите ки ман дорам истифода бурда бисёр мехоҳам ки ба Насиба Ғуломова ки устоди ман аст ташаккури зиёд гӯям ва ба Тимур Бандишоев ки яке аз устодони ман он касам ҳастанд ташаккур гӯям. яъне пас чаро шумо яъне ахбор яъне хабарҳои тоҷикиро нахондеду хабарҳои русӣ хондед? шояд шумо мактаби русӣ хатм карда будед? медонед аз синни кӯдакӣ ба яъне ки ясли мегӯянд бо ҳамун хонаи кӯдакон ки мебурданд моро, боғча, бале, ташаккур ҳамун бо забони русӣ буд. ҳамунро тамом кардем ва вақте ки синфи якӣ мана ба мактаби ба номи Малика Собирова падару модар дохил карданд, бале, мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова дохил карданд, падару модар гуфтанд ки не, забони русӣ кифоя аст, чунки дар хона ман аллакай умуман бо забони тоҷикӣ гап зада наметонистам. Баъд гуфтанд ки ба забони тоҷикӣ ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам дар ҳаёти худ ки чӣ хел дар синфи як ман гирия кардагӣ ҳастам, модара илтимос кардагистам ки очаҷон мана натиҳен забони тоҷикӣ да, ман наметонам гап зада, ман намефаҳмам. Не, мо хатогӣ кардем аз аввал, барои ин буд хатогимона ислоҳ кунем. Лекин ин хатогӣ набуд. Имрӯз дида мешавад ки ин кори хуби онҳо буд. яъне имрӯз шумо донандаи ҳам забони русӣ, ҳам забони тоҷикӣ ва забони инглисӣ. баъд дар мактаби миёна ҳамин забони тоҷикӣ худро аз сари нав ба мисли забони хориҷӣ аз худ кардам, омӯхтам. Бале, хай осон буд ба хотире ки дар хона ҳам тоҷикӣ гап мезанам, ҳам русӣ. пас чӣ шуд ки шумо рӯ овардед ба синамо, зеро ки дар ҷодаи яъне ки дар ҷодаи телевизион аллакай шумо муваффақ шудед, як робии шинохта шудед, вале боз ҳам ё шуморо қонеъ накард ин касб ки рӯ овардед ба синамо? бале, ва кори оғози шумо низ дар синамо ба фикрам бо коргардони хеле ҳам сахтгир Юнус Юсупов буд. бале, медонед ин хел шуд вақте ки ман аллакай натоқ шудам, рови шудам, дар киностудияи Тоҷикфилм кастинг эълон шуд ва хоҳиш карданд ки аз телевизиони Сафина як чанд духтаро пешниҳод кунанд. баъд мо як 3-4 нафар духтар шуда рафтему, 2 нафарро интихоб карданд ба ҳамин филм, мана ва як духтари дигаям. ва Юнус Юсупов якумин коргардони ман ки ман ҳамроҳашон ҳамкорӣ кардам ва ҳамин истеъдодро кушоданд ва баъдан дар филми Сайҷон Қодирӣ онҳоям ҳамин истеъдоди мана кушоданд. ҳамин хеле дига рафт.
بینندگان گرامی، کسانی که تازه به شبکه ما می شود و شما یعنی کوتاه جواب بدید. بود یا نه؟ بود یا نبود، ها یا نه، و یا اینکه یک جمله قطعی میتونید با سوال جواب دهید. و اگر لازم شود ما بعدی بخش میتونیم زیر سوال پیشنهاد کنیم برای چی مثلا سببش رو پرسیم. فهمیدم. خب مرحمت آغاز نمو. خوش شروع میکنیم از همین سوالی که چطوری که گفتید که یعنی با هم مانند هستیم. بار ما رو به شما یا شما رو به من مانند کرده، شما رو یعنی سوال کردن یا نه؟ بود یا نبود؟ بود، همه خیلی بود. تخمینه از محبت رنج دیده بود یا نه؟ دیده بود. نیکی کردید در جواب بدی دیدید؟ بود. از دوست خود خیانت دیدید؟ دیدم. بود. گناه رو که شما نکرده بودید ولی به شما بار کردند، یعنی شما رو تهمت کرده بودن یا نه؟ 100% بود. زمانی مکتب خانی جوانی به شما اظهار محبت کرد ولی در جواب از شما شلاق خورد یا نه؟ شلاق نخورد و گپی بزیب شنید. جوان بودیم. یعنی نزدید شما؟ نه البته. ولی عشق محبت رو رد کردید؟ بله. خوراک پختید که آن را غیر از خودتون کسی نخورد؟ بود. شاید باری اول بودید. نه، یک بار بود در دوره جوانی. مکتب خون بودم. ولی خیلی خوراک‌های بولذت میپزد. بله، نصیب خوردگی است، رحمت نصیب. ولی ما نخوردیم. مرحمت دوام دارد بخش ما. اشتباهی کردید که همیشه از آن رنج میبرید؟ بود. هنگامی برآمد کردن در برنامه اطلاعاتی نوید شما گم کردید، یعنی سخنتون رو خطاگی کردید. مایلش سخنم خطاگی کردم. خنده کردگی هستم و برای این 3 ماه جزا دادم به من، از افیر گرفتند. یعنی متن رو گم کردید؟ بود. هنگامی نقش آفرینی کردن در فیلم در حقیقت گریستید و اشک‌های شما صمیمی بود یا نه؟ صمیمی بود. به خاطری که این چیز رو دروغ بازی کرده نمی شود. بود. وقتی نقش آفرین در فیلم کارگردان شما رو نمیفهمید و شما جنگ میشدید؟ بود، البته بود. از نقش بازیده‌تان در فیلم پشیمون شدید؟ نبود. بار شما رو سگ گزیده است؟ بود. خیلی عجیب. خیریت که بخیر بود، سخت نبود. کی بود؟ در مکتب خانی صنف 8 بودم یا 9. بله، شما رو به بالیوود دعوت کردند ولی رد کردید؟ نبود. این خیلی نخود که من رد کنم، با جان و دل میروم نقش میبازم. شما در همینجا به فرجا میرسد. خیلی زندگی عجیب داشته است تخمینه. شهروند امانова، شما عریضه دعواگر رو شنیدید. آن رو تصدیق میکنید؟ محترم سود، دعوا رو اعتراف می نمایم. از شما احترامانه خواهش میکنم که دعوای دعواگر را قانع گردانید. اجازه دهید. مرحمت. رفتی و گمان کردی که میمیرم، به زیر غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم.
انجامه که بخشیدی عزیزی جان حیفی تو زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان تو مرا مجبور میسازی که شرمم آید. ببخش، من نمیخواستم که تو رو رنجونم. من به تو بسیار چیز گفتم میخوام فرشته. دل زن را شکستن میتوان اما غرورش زیر پا کردن نمیتونی و فخری من همین زن بودنم باشد تو بالاتر از این شایستگی دانی نمیگویم که آسان است تنهایی نمیگویم گریستن را نمیدانم میانی ازدحامی غصه حالکی علیه درد عشقت مرد میمانم میرفتی و گمان کردی که میمیرم بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان من خوشت آمند تو تنها آن کاری رو میکنی که من میفرمایم دختر شدن خواهی از خانه من دفع شو میگوید که اکام را از باعث مواد نشه و من حبس کردم به همش تو عیب دار کسافت گم شو عروسی بیم خواهی کردم و خانه ما بدبختی آوردی اینش کم بود که دخترتان دغل و تنبل است باز با شوهرش خیانت میکند ما رو در تمامی محله شرمنده کردم دخترت با مردهای بیگانه ماشین سواری میکند رفته خودت از وی نغزکش پرس گمان کردی پرو بولم اگر کندی چو مرغی زخمی در لانه میمیرم مرا در سینه تا عشقی پریدن هست به سمت آسمان پرواز میگیرم از این غصه نمیمیرم که تنهایم ولی در داه ندانستی تو دنیایم اگرچه پاره کردی شیشه قلبم بدان هر پاره نور بخشد و فردایم رفتی و گمان کردی که میمیرم یا من یا وی بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان و ما تا جایی میدونیم شما در یک فیلم که کارگردانی افغان اسد اسکندر با فکرم خطا نکنم بله. کارگردانیش رو به عهده داشت و این فیلم با همراهی با گالیوود بود یعنی شما در گالیوود نقش بازیدید در بالیوود
در بالیوود من کمی ها شما رو وای میکنم. میدونید چه خیلی شد این کار؟ اسد سکندر با کینوفستیوال دیدار اومد که در 2 سال یک مرتبه در تاجیکستان جشن گرفته می شود و در همانجا فیلمی مرا نشان دادند. وقتی که چهره منو دید اسد سکندر گفت که همین اکتریس شما رو ممکن است که ما یابیم، با همراهش صحبت کنیم. گفتن ها، با من زنگ زدن، من اومدم با کینوستودیوی تاجیک فیلم. از یک صحبت 10 دقیقه اسد سکندر خلاصه خود رو برآورد که همین اکتریسه به من لازم است، می شود هم هنرش هم چهرهش. پس من با کینوستودیوی تاجیک فیلم مکتوب کردند و از اینجا 3 نفر ما افغانستان پریدیم. ترس نبود؟ بسیار ترس بود، به خاطر که سال 2008 بود. در سال 2008 خیلی نوتینجی بود در آنجا و همین خیلی هم شد که در وقتی در همونجا ثبت 2 مرتبه ترکیشم شد، جانمون در خطر بود. اما همون لحظه نمیفهمیدم، جوان بودم، ترسم کم بود. یعنی خیلی شوق داشتید؟ خیلی شوق داشتم، لیکن نمیفهمیدم که همین فیلم حالا به من بسیار هم پیشروی ها می‌آورد. و دویم کارگردان افغان که آمده مرا انتخاب کرد از جمهوری تاجیکستان، بازی مرا دیده در فیلم مدرسه، همین چیز برای من وای شده، یک زینه بالا آمده، باز هم من انتخاب کرده، دعوت کرد و باز در افغانستان در ثبت فیلمی مشترک همراه بالیوود، کانادا و حساب میکنیم که افغانستان خودشم نقش آفریدم و همین فیلم در کینوفستیوال بیف بوستون اینترنشنال فیلم فستیوال جایزه گرفت و در ایفی اینترنشنال فیلم فستیوال جایزه گرفت. علاقه مخلصان شما یعنی دوستداران هنر شما میدونن که شما در کدام فیلم ها نقش آفریدید و در کجا. بیاید یگان چیزی رو قصه میکنیم که مخلصان نمیدونن. شاید در همون 2 مرتبه که در فیلم نقش آفرینی کردید، یعنی با کارگردان های افغان همکاری کردید، شاید یگان لحظه رو قصه میکنید که والا هیچ کس نمیدوند و شما نیز هیچگاه فراموش نمیکنید. دشواری نکشیدید مگر؟ یک لحظه یگان بار در تلویزیون در بابت همین مسئله من سخن کردگی نیستم، نصیبی برنامه شما گشته است. در گازیت و در مجله ها اینترویو دادگی هستم، در همین سبب مصاحبه کردگی هستیم. اما وقتی که با چشم خود، با احساسات خود نقل میکنی، البته دیگه خیلی است. چیز فراموش نشونده است. کارگردانی فیلم دوم از کانادا بود، کارگردانی فیلم یکم از بلغاریا بود، صوفیا، شهر صوفیا. و همین خیلی شده بود که در فیلم دوم، در فیلم یکم گفتم که ترکیش شد، ترسیدیم. البته این فراموش شد، آمدیم تینجی. لیکن در فیلم دوم همین خیلی شد که لحظه فراموش نشونده و احساسی، وقتی که ثبتی همون لحظه لازم به کارگردان بود، شیشتن آفتاب و کارگردان گفت که به من جنگی زنی دوم و زنی سیوم لازم، به خاطری که در خودی همون سناریوی فیلم همین خیلی بود، درباره یک مردی که 4 زن داشت و میخواست که باز 5مش رو گیرد و فیلم درباره همین نقل میکرد که این چیز من است، ممکن نیست. بازیدیم خیلی خوب. امنیت افغانستان که با ما بود و نه تنها ما شهروندان جمهوری تاجیکستان رو احتیاط میکردن، نگاه میکردن، بلکه در اونجا از کانادا هم بودن، از هندوستان هم بودن، نگاه میکردن، امنیت بود و اونها آمدن و گفتن که بعد از شیشتن آفتاب حتی ما به شما کفالت دادن نمیتوانیم که شما از اینجا سوق سلامت میرید یا نه. به همین خاطر خوب میشد که تستر جمع میکرده، تکنیکاتون رو میرفتید. همین گپ را گفت و در بین یک 10 دقیقه گذشت، کارگردانم ترسید، در با جمع شروع کرد با جمع کردن تکنیکا. همه بود شد، همین گفته میخیزه میریم که آوازی تریپرانی سر شد. بسیار یک لحظه دهشتناک بود در زندگی، لیکن همه این مایل، همه این گذشت. ما زنده ماندیم، سوق و سلامت برگشتیم به تاجیکستان. این لحظه هم خاطر فراموش شده رفت و همین وقتی که طیاره آمد رسید به جمهوری تاجیکستان، من یک چی میخواستم که فرزندم رو بینم و وقتی بازی هم نقل میکنم به احساس داده میشم بخشش. همون وقتی که در گشوده شد در خانه و فرزندی من در اون لحظه 6 ساله بود یا 7 ساله بود، گشوده شد و خیلی بچه ما دیدم، برای من همین کفایه بود. وقتی که من با زانو غلطیدم، فهمیدم که چقدر من جون خود رو در خطر میمونم.
ҳамин ҳеҷ гоҳ аз пеши лаҳзаи ман дур намеравад. Чунки вақте ки ту бармегардӣ ба мисли ки аз ҷанг меоӣ ку фарзандатро оғӯш мегирӣ, меги худо ба шукр ки ман омадам. Ва пас чанд лаҳза гузашту, модарам гуфт ки акнун ором шудӣ, тин шудӣ, хай ашкот рехт, моя дидӣ. Фаҳмидӣ ки модар чӣ будааст, фарзанд чӣ будааст. Боз медонӣ чӣ савол дод Насиба? Гуфт ки меравӣ ҳакун боз агар даъват кунанд. аз ҳама даҳшатнокаш ҳамин буд ки ин истеъдод ҳамин хел дар хун даромадагӣ аст. Гуфтам модар бахшад мана худо, лекин мерам. Яъне санъат қурбонӣ металабад. Санъат ҳамин хел даромадагӣ аст дар вуҷуди ман. Гуфтам модар бахшад, шумо бахшед мана аз ҳама пеш, лекин агар боз ҳамин хел вай шавад ман меравам модар. ҳамин хел одам баланд меравад, ҳамин хел одам соҳиби як филмҳои хубу як ҷоизаҳои хуб мешавад ва ба ҷумҳурии худ ҷоизаҳои хуб меорад. یعنی زحمت میکشی مهنت میکشی صاحب چندین جایزه نیست شما گردیدید البته همین قربانی ها است بله بینندگان عزیز انا همین گونه صنعت قربانی میطلبد ببینید که یک خانم زیبا چقدر خود را قربان میکند و زندگیش را قربان میکند به خاطر صنعت به خاطر هنر. вақте ки дар кинофестивали байналмилалии Ҳиндустон филми мо пешкаш шуд ва маро даъват карданд барои ҷоиза супоридан, аз ҳама ширинаш ҳамон лаҳза буд ки вақте ки гуфтанд ки шумо худатонро муаррифӣ кунед, шумо аз куҷо ҳастед ва ман ҳамон микрофонро гирифта гуфтам ки My name is ТАХМИНА РА<silence>АБОВА. I am from Tajikistan. ва ҳамин хел фахр буд, ҳамин хел як чӣ буд ки майлаш аз чизе ки буд набуд ман гузаштам дар ҳамон лаҳзаҳо дар таи тирпаронӣ мондем, ҳама фаромӯш шуд. муҳим ҳамин буд ки номи ҷумҳурии худро дар ҳамон саҳнаи байналмилалӣ зарраам бошад ман тонистам муаррифӣ кунам ва бардорам. خیلی نقش‌های زیاد آفریدید شما. بله اگر خطا نکنیم نصیبه به فکرم تقریبا 20 فیلم زیادتر است. از 20 زیاد هست. خطا کرده. نزدیکی 30. علاقه 27 شد. علاقه 27 شد. گفتم نزدیکی. ولی در انمون نقش‌هایی که شما آفریدید در کدومش خود رو می‌بینید؟ بسیار با زندگی من مانند فیلم 12 سال انتظاری است. بله و بسیار آدمای نزدیک من میدونن که همین گونه است. بله با فکرم شما گفتید که عشق صمیمی بود در همین فیلم بود. من نمیتونم با این راضی شده در همه فیلم ها به خاطر که اکتور یا اکتریسا وقتی که از تای دل بازی نمیکند بیننده این چیز رو حس میکند، نمیشد بیننده رو فریب کرده نمیشود. مثلا شما میفهمید من راویای تلویزیون هستید، مخلص دارید و همین کینو هم همین خیلی است. یعنی شما هیچگاه از آنمون صنعی استفاده نمیکنید، عشق‌های صنعی؟ یگان بار نشده است. تمامی گریمیورهایی که با من سر و کار کردگی هستند میدونند که هیچگاه. من کارگردان رو میگویم که یک 20 دقیقه به من دید، خودم رو آماده میسازم، از همین صدق دل درون دل همون نقش رو به خودم میمونم میگذارم و یکی خودم کشوده میشم. هست لحظه‌ای که بعد از گونه که کارگردان میگه که شما رو آرام کردم، تمام ما ثبت کردیم شدیم، انا بعد رو مولچم دستم آرام شدن نمیتونم. انا سوالی من نیست، همین گونه است. یعنی که شما حالا خیلی جوان هستید و کسی که شما رو به شما مینگرد فکر میکنه که شما ذره هم غم رو ندیدید، ولی شما چی رو پیش نظر میارید از حیات که اشک شما جاری میشود، یعنی حقیقی و صمیمی است؟ حاضر اگر از همون حیاتی خودم قصه کردن سر کنم، یارو موچه دستش مودم میتیم، یارو موچه دستش مودم میتیم، هر سیمون میشیم همینجا گیره کده. از همین ممکن که بیننده این رو ندوند، اینم از یکی صحبت های اولینی من، یعنی صحبت نه، روز اولینی من میشود. در سن 14 سالگی که دختری جوان و زیبای و همین پرو پر میکرده میگشتگی با قناتهای خود، در سن 14 سالگی پدرم از دنیا گذشت و فکر میکنم که همین علاقه کفایه هست. یعنی شما نازدانه پدر بودید؟ نازدانه پدر بسیار
ҷошон ҷаннат бошад. лекин ҳамин хел шуд. یعنی پیشی رو میوید هر زمان. бале албатта ва ҳамин аллакай гӯем ки аз ин 14-солагӣ ғам дар дил ҷой шудагӣ аст. бошед ки гуна хуб бояд аз зиндагии ман бинанда огоҳ бошад. бале огоҳ бошад ва як сири дигарро аллакай мо пай бурдем ки коргардонҳо бо шумо мушкилӣ надоранд. яъне шумо метавонед худ ашки табиии худро нишон диҳед барои бинанда ба синамо. мегӯяд ки акоям рост боиси маводи насавобан ҳабс карданд. ба ҳамаш то айбдор. касофат гумшам арӯси лепхоикадам ёвардӣ. моро дар тамоми маҳалла шарманда карданд. духтарат бо мардҳои бегона мошин саворӣ мекунад. рафта худат аз вай нағзакак пурс. гумон кардӣ пару болам агар кандӣ чу мурғи захмие дар лона мемирам бирафтӣ вой гумон кардӣ ки мемирам. гуфтед ки бо коргардонҳо буд, яъне буда мегӯна ки бо коргардонҳо мушкилӣ, яъне шуморо намефаҳмидем. бо кадом коргардон буд? бо ҳамаи коргардонҳое ки ман кор кардам буд лаҳзаҳое ки мушкилӣ буд ҳамдигарро намефаҳмидем. яъне ҳозир агар ман ягонташро ҷудо кунам ин дурӯғ мешавад аз тарафи ман. ту мана гуфтади ки гирья накунӣ, гирья ҳамаш. ман кам дар бораи гирья ман кӯ гирья набошам, ты мне постановку ставишь слёзы. ман дар бораи он шумо фаҳмодаи шудам гапа на танҳо гирья. монолог шумо мардҳо ҳама аз як хоке. мехоҳам бидонам ки аз ҳамаи нақше ки барои шумо мушкил буд, шумо ворид шуда наметавонистед, ин кадом нақш буд ки баъдан шояд беҳтарин нақш бошад? филми паймон ки шумо дидагӣ ҳастед ва аз телевизиони синамо хушбахтона барои ман ҳар лаҳзае ки мебинам хурсанд мешавам ҳамин филмро мегузоред. дар ҳамин филми паймон ки умуман ба ҳаёти тахмина мувофиқ нест, яъне ки тазоти ҳаёт аст, дар ҳамин филм мушкил буд барои ман нақш офаридан, чунки ман бояд як чеҳраи ҳамин хел вай макор буд, ҳамин офаридаги нақши ман малика ва дар ҳамин лаҳза бисёр мушкил буд. ман пеш оина мерафтам худам ман макор месохтам, ин хел мекардам, баъд ин хел мекардам, баъд ин хел мекардам. хеле тамрин мекардам бисёр ки ман ҳамин нақшро офарам ва буд лаҳзаҳое ки дар ҳамин филм бо коргардон мо ҷангам шудагӣ ҳастем, вале мефаҳмем ки ба хотири кор аст, бо хуб шудаем, бо ҳамкорӣ кардем. вале дар байни коргардонҳо ҳаст нафаре, яъне коргардоне ки хеле мегӯянд ки ҷанҷол мекунад агар хато накунем, ё ки дуғу пописа мекунад ба таври агар лаҳҷаӣ бигӯем. ва Муҳиддини Музаффар ҳастанд ки хеле бо ҳунармандон яъне баҳс мекунад. яъне байни шумо яъне малолӣ нест, хафагарӣ нест? не, дар ҳамон вақти майдони сабт асабонӣ мешӣ, ба хотире ки ҳам фаҳмидан ки ин кор аст, ҳам фаҳмидан ки вай ба шахсияти ту кор надорад, вай ба ҳамон нақш меофаридаги ту кор дорад ва ҳамон дуғу пописа ба асаб мерасад. аммо мешад лаҳзае ки дод мезанӣ, бо ин тараф меравӣ мегӯӣ ки не, кор аст, кор ба дод пеш намеравад, боз ором мекунӣ, худата бо кор мекунӣ. яъне имрӯз бо Муҳиддини Музаффар шумо филмҳои зиёд гирифтед. агар хафагӣ мешуд, ягон вай мешуд, албатта ҳамкориро қатъ мекардед. бале, ин гапам рост. медонӣ азизам, ман ба ҳар ҳол милисаро даъват мекунам. ту ҳамаашро иқрор мекунӣ? ҳа, албатта. ман ба онҳо тамоми ҳақиқатро мегӯям. мегӯям ки чӣ хел маъшуқаи худро куштӣ. баъд дугонаи маро ки аз воқеаҳо хабардор шуд, куштӣ. ва боз он милисионерро ки аз ҷинояти ту воқиф гашт, аз миён бардоштӣ. баъд маро ҳам бо силоҳи он милисионер куштан хостӣ, чунки ман ба ту ёрӣ расондан нахостам ва бо фиреб тапончаро ба даст овардам. ту кӯшиш намудӣ ки онро аз ман гирӣ ва ман тасодуфан ба ту тир холӣ кардам. ту маро мепаронӣ? охир дар хона писарамон хоб аст.
فریدون من аллакай 100 маротиба афсӯс хӯрдам ки вай аз камари ту аст. тақрибан 27 филме ки шумо дар он ҷо нақш офаридед, аллакай мухлисони шумо медонанд ва биёед дар бораи анҳо филмҳое ки аллакай шумо нақш офаридед ҳоли ба мухлисон пешкаш нашуданд. филми Румишу Азимов ки ба навор гирифтанд, шумо он ҷо нақши дугонаҳоро, яъне дугоникҳоро бозидед, яъне дар ду нақш тахмина Раҷабова худаш танҳо нақш офарид. ва ин чӣ гуна нақш аст, беҳтар аз худи шумо тоҷои мо медонем жанри масака аст. Насиба бори аввал аст дар жанри масака. бале, ва ногуфта намонад ин якум филми масакавии ман аст, яъне то ҳамин лаҳза ҳамаи филмҳои ман драма буданд ва ин якум масака аст. Дугоник ман бозӣ кардам нақши дугоникро. Якташ зани деҳотӣ соҳиби 5 фарзанд ки шавҳараш зан гирифтанӣ мешавад ва якеаш паи ҳамин бисёр ҳам як ҳамин зани аз тамоми чиз бохабар. ҳамин хел аҷиб буд, ҳамин хел дар ҳақиқат ҳоло гуфта наметавонам ки ман чӣ хел бозӣ кардам, ба хотире ки барояд баъдан баҳо метиҳанд. лекин якум масакаи ман буд ва инқадар ба ман масака писанд омад. Аз драма дида масака зиёдтар писанд. Яъне ба табиати шумо осонтар намуд? Бале, намедонам ба хотири чӣ, ё ин ки филмҳои драмавӣ ам 26 та филми драмавӣ, шояд мумкин ки баъз ҳамин хотир камтар мехоҳам ки боз ин хел филмҳои масака ам бозӣ кунам. Яъне мехоҳед дар ҳамаи жанрҳо худро бисанҷед? Албатта. пас натиҷаашро мебинем ки албатта барои тамоми дӯстдорони синамои тоҷик писанд мегардад ин нақш. натиҷаашро ҳамон лаҳза мебинем ки вақте филм рӯи экранҳо пахш шуд. Вале боз як суоли дигар медиҳам ки инқадар шумо нақш офаридед, яъне аллакай дар 27 ё 30 тақрибан гӯем филмҳо нақш офаридед, вале он чизе ки худи шумо мехостед ё орзу мекунед ки он нақшро бибозед, яъне он нақшро бозидаед ё на? ҳоло на. ва чӣ гуна нақш аст агар махфӣ набошад? бисёр мехоҳам ки дар филми таърихӣ нақш офарам ва аллакай чӣ қадар барои ҳамин омода ҳастам бо таҷрибаи филм офариям ва умедворам ки дар ҳамин вақтҳои наздик ҷумҳурии Тоҷикистон як филми таърихӣ бо бюҷаи хеле хуб мегирад ва бигзор дар бораи Исмоили Сомонӣ бошад ё ин ки дар бораи Темурмалик бошад ва мехоҳам ки албатта яке аз занҳои онҳоро ба нақш офарӣ. бале, дар филми таърихӣ бисёр орзу дорам барои бозӣ. ва шумо инҷо яъне қайд кардед ки буҷаи калон дошта бошад. Агар ҳамин гуна буҷаи калон дошта бошад ва ҳамин гуна филми таърихӣ бошад, вале шуморо гӯем ки тахмина филм хеле буҷаи калон дорад, вале ба шумо мо буҷет ҷудо карда наметавонем ва шумо розӣ мешавед ба нақш офаридан? бовар кунед он ақлҳое ки ман каме пештар кардам аллакай ҷавоби худашро мегузорад. ҳа, ба хотири дастгирии санъати тоҷик, ба хотири оне ки филми мо бақувват шавад, албатта. яъне ки маблағ дар ҷои якум нест. ман бояд истеъдоди худамро пеш барам. пас коргардонҳои азиз, аллакай шунидед тахмина Раҷабова чӣ қадар омода аст барои санъати тоҷик. Ана михел бе ягон маблағ. Не мебахшед, хеле бадам неде. Шумо чокар шудед. Яъне анамон нақше ки арзанда аст, нақше ки худаш орзу мекунад, нақши таърихӣ мехоҳад ки яъне бе маблағ. Савол ҳамигуна буд. Яъне ки агар Насибахон гуфтанд ки маблағ, яъне бюҷаи филм зиёд бошаду, аммо ба ман гӯянд ки мо наметавонем ба шумо супорида, ман гуфтам ки хай майли ба хотири дастгирӣ, яъне ки филми таърихӣ аст, ба хотири дастгирӣ саҳми худамро мегузорам. Ман нафаҳмидам ҳа ё не, яъне яъне гуфтан ҳа ту Масрур ин фикрро накун, вале мегӯям ки тахмина дар чанд мактаби хондааст, беҳуда нахондааст. Тахмина хеле духтари доно аст ва бо ақл аст. яъне инқадар корҳое ки кардааст, яъне гуфт ки дӯст медорам санъатро, вале ба зами дӯстдорӣ инқадар заҳматҳояш, яъне ин нақшҳое ки дар филмҳо нақш офаридааст, яъне дар таърихи кинои тоҷик мемонад. ба ҳамин хотир мекунад, ёд меорад ва бибинад тахминаро. ин корҳо, ин заҳматҳо беҳуда нестанд, дуруст? бале, дуруст. бале. аз ҳама анамон нақше ки шумо орзуяш мекардед, то имрӯз бозидед, мо дар бораи нақши таърихӣ намегӯем. Кадом буд аз нақшҳое ки бозидед?
ҳамаш ба ман писанд аст. ҳамаш барои ман орзу буд. ҳар як нақше ки ман офаридам, орзу мекардам ки айнан ҳамин нақшро ман офарам, ки аз ҳамаи нақшҳои бозидаам розӣ ҳастам. мехостам ҳамаонро бозӣ кунам ва ҳамин сценарий ба дасти ман омад. تحمینا دختر جونم دختر جونم صبح دمید است تو هنوز هم در خوابی دختر جونم من نگفته بودم خوابم برده است مادر جون. агар раваду аз театр ягон коргардон ба худ қаҳрамон бикобад, яъне чӣ тавре ки гуфтӣ мехоҳам дар филми таърихӣ нақш биёфарам, агар равад намоишнома ана мегуна таърихӣ бошад ва дар нақши занҳои онҳо ё ягон малика туро интихоб кунанд, яъне шуморо интихоб кунанд ва гӯянд бисёр ҳам яъне мувофиқ ҳастед ба ин нақш, шуморо даъват кунанд, шумо яъне дар театр нақш меофаред ё хоҳиш доред? албатта бисёр хоҳиш дорам, бисёр. ва ҳозир агар ягон коргардони театр маро дида истодааст, шунаве бисёр орзу дорам, мехоҳам бо театр ҳамкорӣ кунам, мехоҳам ки ҳамин хел шавад дар зиндагиам. ва шумо медонед ки дар театр мисли синамо нест, дар театр моҳои зиёд яъне тамрин мекунед ва шумо вақт доред барои тамринҳо. бале агар дар ҳамин ҷумҳурӣ бошам, дар ягон ҷо дар сабти филм набошам, албатта. ва як чиз дигар аст, вақте ки шартнома мекунӣ аллакай бо мисол театр, дигар тамом банд мешавӣ ва аз дигар проектҳо даст мекашӣ. лекин ба чӣ хотир ман мегӯям ки ҳам мехом? ба хотире ки ин театр як таҷрибаи умуман дигар аст, яъне ки ин чиз барои ҳар як актеру актриса лозим аст. саҳнаи театр ин мактаби бисёр бузург аст. ту гумон мекунӣ ки ман рӯзи туи аросиамро аз хотирам мебарам? ман то ҳол ба хотири ана ҳаминро зиндагӣ мекардам ва ҳоло тайёр ҳастам ҳамаро қурбон созам то ки ту хушбахт бошӣ. лекин оё барои ин қувваю тавон ва пулу молат мерасад, ёри худситои ман? малика, ман ҷиддӣ мегӯям. ман ҳама корро мекунам то ки оилаи ман ба ҳеҷ чиз муҳтоҷ нашавад. ман туро он қадар дӯст медорам, он қадар дӯст медорам нозанинам, аз ҷонам бештар. در این خانه کسی با ما داشت، آخر از روی نقابش برداشت. این آنست که بیشناختمش، نه نبایست که بین باختمش، نه خیالست که غافل زی همه ساختمش. شیشه ای باوری شکست، شیشه ای باوری شکست، شیشه ای باوری شکست، شیشه ای باوری شکست. ناشناسه که مرا راهبر است این ساعت، دیگر از بندن نبیند راحت. من دیگر من نیستم، من دیگر زیر نقابم، من کسی خوب بخوابم، من برای نفر کشت مرا. کاسه زردابم، کاسه زردابم. زبان روسی رو خیلی خوب میدونید، پس چرا با سینمای روسیه کوشش نکردید که راه یابید؟ اونها نیز کاستینگ های زیاد میکنن و از هنرمندانی توجیه استفاده میکنن. میدونید چه خیلی اگر که دعوت کنن منو با کاستینگ البته میروم، گفته نمونم، بله البته میروم، لیکن حالی همه خیلی امکانیت نشده است. شاید اگر من بسیار شاد میشم از همکاری، این هم باز هم بالا برداشتنی نام ملت است. معرفگر. بله خیلی هم خوب است. من درباره سینما حرف زدیم و درباره سینما بیاد درباره یگان چیز دیگر حرف میزنیم. سری زیبایی شما در چی باشد که همین گونه هستید، همیشه همین گونه زیبا و جوان هستید؟ تشکر نصیبه جان. بله با من بسیار این سوالا میدهند. من دویمو یک گپ میگم.
бисёри занҳо ва бисёри мардҳо, ман ҳатто мегӯям ки 80% шояд ҳамин пӯсти рӯяшон ожанг пайдо мекунад. На, аз сабаби чӣ ожанг пайдо мекунад? Аз сабаби пӯсти хушк доштан. Яъне ки пӯстои ҳамин 80%. Бале, аз манам занҳо ва мардҳо хушк аст. Аз шумо чӣ? Хушк аст. Мана марҳамат. Ва ҳар як дафъае ки мо об мезанем, масалан, бо об бисёр сару кор мекунем. Ва баъди ҳар якамон об задан мо малҳамро истифода намебарем барои худ. Ана ҳамин аст сири ман, ки баъди ҳар як расондани ҳамин рӯям бо об албатта ман малҳам мекунам. Дар як рӯз 5 бор бошад, 6 бор бошад, албатта баъди ҳар як об расондан малҳам мекунам. Барои ҳамин қадар ожанг дар рӯи тез пайдо намешавад. ҳамин аст сири ман. Ва баъдан масалан дар хона ягон чи омода мекунам дар хӯрдани хӯрок. Бодринг аст, масалан, ҳар хел намуди мева тару тоза. Аз ҳамон якта реза карда, якта ашуда хонда. Бо ҳамонро гирифта дар дег меандозам. инҷаша натиен ки овқати хони ман ягон кас намехӯрад. албатта насиба шӯхӣ мекунад. ҳазл буд албатта бинандагон амин занҳо дар як ҷо агар тоқа монанд ҳамин хел масҳакаи ҳам хел шӯхӣ хеле хуб мекунанд. ҳатман бе дар бораи хӯрокпазии шумо ҳарф мезанем ки хеле хӯрокҳои болаззат мепазед. яъне хӯрокпазиро аз ки омӯхтед? албатта модар, ҳамаи он чизе ки дар зиндагӣ дар ҳаётам ман дар бобати таом ва на танҳо таом, тарбия, ҳатто ҳамун қошиқу вилкая қапиданаша ҳамаша модари азиз. албатта. хуб, дар бораи хӯрок, дар бораи таомпазӣ инҷо гап рафт. бозам ҳамун аз бахши буд набуд мехоҳам яъне шаҳр диҳед ки гуфтед ки суоле буд дар он ҷо ки бораи хӯроке пухтед ки касе нахӯрд. биёед аминро нақл кунед. муфассалтарин чӣ гуна буд? Кадом хӯрок буд? Чанд сола будед? ин даҳшат буд, даҳшат. ҳамин хел шуд. ман синфи 7-8 модар дар кор. баъд гуфтанд ки то омадани мана макарон ош мегӯянд ку макарон ош ҳамин хел тайёр ку. ба ман аллакай ёд дода буд ки чӣ гуна тайёр мекунем. хайр ман ҳамаша кардам, ҳамаша чӣ хеле ки буд. ман модарам зираро дӯст медорам. баъд ҳамун зира чошидам. якумаш ки намака зиёд кардам, дуюмаш ки зираро ман намедонам барои чӣ ман дар як дег 3 қошиқи калони авқотхӯрии зира андохтам. майлаш. баъд ҳамин модарам медидам ки ҳарчи мечошид болои авқот. баъд тухми гашнича 3 қошиқ аз тухми гашнич партидам. чизе ёфтам андохтам. дар назарам ҳамин хеле бӯи хушрӯ кард. худам чашидам маъқул, фасон, хушрӯ. модарам омад, хӯрд. чӣ авқот пухтӣ? чӣ намуди авқота? акам омад хӯрд. ман намехӯрам я авқота. касе ки дар хона буд ягон кас авқота нахӯрд. ман ҳайрон мондам. аламам кард. худам мехӯрам, нахӯрем. тарелкада кашидам, хӯрдам. не ки дар назари ман ҳамха бамазза буд. дар назари худи шумо бамазза? бале, лекин хонагиҳо қабул накардам. яъне ин аввалин меҳнати шумо буд ба фикрам. бале. бале, хеле. акнун фаҳмидед ки зираву тухми гаштнишро чӣ қадар андохтан? албатта аз ҳамин як қошиқча зиёд мумкин нест ки авқот. пас аз ин шуморо зираю тухми гаштиш ном накарданд? хеле механдиданд. хеле механдиданд. боз як чизи дигар, сини 9 солагӣ будам, модарам ба ман омехта кардани хамирро ёд дод. худи хамир ба ман ҷолиб набуд. вақте ки тайёр мешуд, ман бо хамир сару кор кардан намехостам. ҳамун худи процесси шӯридану ҳамун омехта кардан ин қадар барои ман ҷолиб буд. ҳамин модар кор мерафт, ман вақт меёфтам мешӯридам. модар меомад мегуфт ки бо хамир кардӣ, чаҷо ман ёрдам метим туна, фақат чӣ наген. баъд очам ки охо як коса накумай хамиро чӣ кор мекунам, монда шудам. баъд гуфтам майли, не ки дар як пиёлачаам бошад шӯрида монда холодильник ба мемондам. баъд нагу ба очам ҷанг мекард ки хеле накун, як ҳамин чизи ҷолиб дар. дар танур чӣ метавонед ном пухта? албатта ба хотире ки албатта ҳеҷ мушкил нест. ман намедонам барои чиз ҳар як нону ҳар як кулча насиба медонад. медонед як гап барои оне ки шумо боварӣ кунед ва бинандаам боварӣ кунад. аввалан дар танур пухтани нон чӣ мушкиле дорад? танурро сафед мекунӣ, алова мезанӣ, сафед мекунӣ, танур омода ки шуд, ҳамон кулчаи шӯридагита чӣ хеле ки духовка ба мемонӣ, танур ба мезанӣ ҳамаша, нигоҳ мекунӣ ҳамна болои ҳамун алобия тунука пушонда, ҳаҷми ҳамун вая ҳавоя градусаша нигоҳ кардан мегирӣ. сурх ки шуд намакоб мезанӣ, тамом канда ки мегирӣ, болоша роған мекунӣ, мемонӣ. тахминаҷон ба гуфтан осон. вале намедонам ба даруни оташ дастатро андоз, баъд мефаҳмӣ. охи унҷа дастак аст, дастак. насибаам худашам бисёр таомҳои
имконияти гуфтан аст, ман мегӯям. Намедонам ки шумо мебуред инҷаша мемонед ё не, лекин насибам бисёр таомҳои хеле бамаза мепазад. дар рафти барнома хеле бо шумо суҳбати ҷолиб доштем, суҳбати самимию яъне содиқона буд, вале анамин муваффақиятҳое ки шумо ба даст овардед дар даврони соҳибистиқлолии кишвар буд. Биёд дар бораи соҳибистиқлолии кишвар ҳарф занем ки агар ватани мо орому осуда намебуду, ин қадар яъне дастгириҳо аз ҷониби давлату ҳукумат намебуд, ин муваффақиятҳоро мо аз куҷо ба даст меовардем? Дуруст нест? ин гапатон 100% ҷо дорад. Ман чун имконият дорам ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам президенти мо ташаккур гӯям ки фарзанди ман дар сулҳу тинҷиву амониву осудагӣ зиндагӣ карда истодааст. Ва мо низ хурсанд ҳастем ки чунин ватани орому осуда дорем ва оромона умр ба сар мебарем ва фарзандони мо яъне бо оромӣ таҳсил мекунанду умр ба сар мебаранд. Шукри амин тинҷӣ. ва он як нақшаҳое ки дар соли 2019 доред бигзор ки амалӣ шавад ва масрур ба фикрам фурсати он расида ки бо бинанда ва бо меҳмони барнома ман росташро мегӯям, хайру хуш кардан намехоҳам, чунки бисёр ба ман писанд омад барноматон, суҳбататон. буд суоле ки ду баранда аз шумо напурсиданд, шумо интизор будед шояд. Мо ба шумо имкон медиҳем марҳамат ҳарфи дили хешро ба бинандаи хеш, ба мухлисони хеш бигӯед. аввалан ташаккур мегӯям ба телевизиони синамо, ба насибаҷон, ба масрур, ташаккур ки ба ин барнома даъват кардед. Хеле хушҳол шудам. Масалан ҳозир ман аз ин ҷо меравам ба хона бо як таъби хушу болида нақл карда дар ҳамун ҳудуди оила ҳамашро мешинам. Сони азиз, ин фурсате ки албатта мо дар даст доштем, наметавон рози дили як нафар ҳунармандро ифшо намуд барои бинанда ва ҳама чиро аз ӯ пурсид ва ҳар гапе ки ҳаст бигуфт. Аз ин рӯ мо суханҳои ногуфтаи тахминаро во мегузорем, чун мегуфтам, ба ягон суҳбати дигар. Яъне суҳбати мо аввалину охирин нест, давом дорад, чун ватани мо ободу осуда аст. анамин гуна барнома, анамин гуна нишастҳо албатта рӯбарӯ бо шумо будан идома дорад. дар ҳамин ҷо бо шумо низ хайру хуш мекунем. хайр ҳамватанони азиз, тансияту хонобод ва пеш аз ҳама сарбаланд бошед.